Bé, ja som a París, però nosaltres no anirem als llocs de sempre. Nosaltres volem conèixer un París diferent. Un moment. Diferent? Si és lo de sempre. La impressionant Torre Eiffel, el majestuós Arc de Triomf, el magnífic Teatre de l'Òpera, Notre Dame. París és més. El Sena, els seus carrers, les seves cafeteries, els seus quartiers. Tu creus que en 2 dies ho podem veure tot? Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle... Un moment, s'il vous plaît. París bé val una missa. Vinga, companys. Disfrutem-la. Je traînais les pieds des casseroles, je n'aimais pas beaucoup l'école. Traînais les pieds, mes guibolles abîmés, j'explorais mon quartier. Je traînais des pieds dans mon café, les vieux à la belote braillaient. Papy, mamie, tonton André et toutes ces pépées à mes petits soins me pouponner. Écorcher mon visage, écorcher mes genoux, écorcher mon petit cœur tout mou. Bousiller mes godasses, bousiller sur ma joue, bousiller les miettes de nous. La fumée du bœuf bourguignon, toute la famille tête dans le guidon. Du temps pouvait faire les ponts. Les pensionnaires, les habitués, les gens de passage surtout l'été. Joyeux bordel dans mon café. Écorcher mon visage, écorcher mes genoux, écorcher mon petit cœur tout mou. Balayer la terrasse, envoler le bout de joue, envoler les miettes de nous.
Per a alguns, París és com de pel·lícula. Torra, compra mantequilla. Siempre nos quedará París. N'hi ha que disfruten. N'hi ha que es perden. Ara, Neus, mira. Neus. N'hi ha que es cansen. Una mica descansat, sí. Bueno, tenim el metro aquí. Sí, Jaume, t'ha agradat el vaixell? T'ha agradat l'autobús? Sí. N'hi ha que s'il·lusionen. Aquest és el pont dels desitjos. Però ho has de desitjar els ulls tancats, no? Però el símbol de París és la Tour Eiffel. Però pujar no és cosa fàcil. Perquè està de tancat i de vidre. Agafa un patatús. Sí, jo entre molt en l'escàner, tinc les mans suades i ja... Lo Fran, tio, no... Però a tothom dona satisfacció. Pipí a dalt a la Torre I fins i tot econòmica. D'aquest color, sí, €1 jo. €1,08. Lo que sí tothom tenim clar és... Sempre serà París!